Shalom, selamat pagi Bapenang Nelongan Ibagas Tuhan Tajus Kristus. Paima ijalohita rigapan sigano pari bata bani panorang sobut nyarion pasada hita uhurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami bamu Bapa bani bagal ni pangidopimu banami. Ibaga saurangan apa kagale kon nami najupah kam ibagas pargulmiton nami sigano pari tetap do maridop ni uhurham janah marapangulaki uhurmu ase bani panorang sugoton pe mangarap do hanami ase marition idop ni hurmuin papasing ham hanami torangi ham ur apa pikiran nami ase hatamuin marianan ibagas uhur apa pikiran nami menrajai perguluhan nami saganjang niron bagas Kristus Yesus Tuhan nami colam rapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape nasya marian bani panorang subut nerion nabu isi sehan nami mariteon channel YouTube on rigapan sigano pari bata sadarion Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 aima tersurat bani buku Daniel bindu 4 ayat 37 nama katahon sonom halaniai ahu Nebukadnesar mamuji anjaha pasangapkon anjaha patimbulkon raja na inaguriatas ay sitongdo sagala pambahenanni anjaha pitordo sagala dalanni anjaha marguguh do ia paturuhkon sigijang maruhur. Tentu haganu panduhita mananda Daniel si panorha tipi nipi bani Raja Nebukadnesar. Jadi rohdo nipi hubani Nebukadnesar jana aima hiteni nebata laho pasingat konsi pasal uhuman nasihol behenon ni nebata hubani. Jana dopkosi marsukun ia hubarina Daniel sanggana ibagas tutupan ope marubah ma uhurni tapi tokin dohasa hamubahon ni uhurni ai dopai tong mause mulak ia manggulu songon nalanghi arusukon nebata agipe sa sitong ni sitong do singat-singat ni nebata na ipadas marhitehon ni piai ay maase bapenang nulungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halani lang ipardiate jana lang itangihon singat-singat ni nebata marhitehon ni piai gabe ihum nebata ma ia pala sopat ia lang mananda dirini hurang lobi 7 tahun jana dop kosyai takasma iboto jana ia kuhon Raja Nebukadnesar bahasa nebata na isombah Daniel aima nebata na mangguluh nebata na sitong jana nebata parpitor ijon mahita ganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus agepe ia sahalak raja naguk kuasa bani tangan nido pasal atap ahape si bahenon ni dopak Daniel tapi dokosi na ihum nebata ia isobut tene bahasa ia sendiri mamuji anjaha pasangapkon anjaha patimbulhon raja na inaguriatas pardete hita bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus dopkosi yahapkon ni sonai matongon borat ni uhuman na humbani nebata yakui Raja Nebukadnesar bahasa adong duhape raja iatas ni sagala raja raja na mangatasi sagala raja na adong iatas tanoon aima nebata raja na marhotak inaguriatas jana raja na marhotak na inaguriatas na itanda Raja Nebukadnesar
aima raja nasitong ibagas sa ganupan pambehenan ni pitor bani sagala dalani anjaha margugu ia paturukon sigijang maruhur. Totu hal onma napasingatkon pasal diri ni sandiri. Anggo ongga ia gijang uhur ni lang itangihon singat-singat ni nebata marhite nipi nebata do tongon na marguguh laho paturukon ia sanggah gijang uhur ni. Ay maase pangakuan on ay masada panotap rosi laho mangarakon haganup halak sonay age bangsani nalape mananda ne bata ase tongon-tongon marunduk niuhur marturuh niuhur jana marsombah manowot ilube-lube ni ne bata raja na marhotak inaguriatas raja nasitong ibagas sagala pambahenan ni pitor bani sagala dalan ni jana marguguh paturukon sigijang maruhur. Natotu hitaganupan bapay ng nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Sona hitanani ibagas parguluhan ta sigano pari. Barani do hita makatahon langdong gijang niuhur ibagas dirita. Parditi hita ma sonaha ang gumasuk mahita hubagas sa darumah selaku tamue hita. Sonaha sopandu hita ang guroh mahita martandang hurumania somanta totu pasti tene hormat duhita jana sopan duhita anggo hita ma tamue bani sadaruma jana bandingkon hita homa sonaha anggo masuk mahita hugareja masuk mahita na ihatahon hita rumah ni nebata songon sopan ni anggolaw martandang duhita rumah ni hasomanta sanggah roh kita masuk hurumah ni nebata anggolape bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus adong ope gijang niu hurbata halani ay paubah kita maay asi anggo roh mahita hurumah ni nebata marunduk niu hurmahita jaga hita makahomionta sedo hahomion na marsipakulah-kulah tapi tongon-tongon memang ihargahon hita ma bahasa irumah ni nebata do tongon nagabe tuan rumah jana hita tamue na roh mandopakon nebata jana pardete hita homa tongon donani langadong begijang niu hurbata anggo hita martandang hurumah ni hasomanta sonaha anggo mangan permen mahita mangan bonbon mahita cengis do inahkon hita kulit ni bonbon ta atap ipaturut kita do marserak i rumah ni ianan pertandangan taai pos uhur pasti seng anjay ihor jahon hita ai dipindai hita do tong sampah atap marsukun hita bani simada rumah atap ija adong tong sampah nabui membuang sampah taai ase ulang kotor tene rumah ni hasoman taai tapi bandingkon hita homani sanggah roh mahita hurumah ni nebata nita rumah ni nebata matongon garejata pardiati hita langgendo merap bukus ni permen atape bukus ni bonbon i garejata anggo terjadi ope ai ibagas pargoluhanta sasitong ni adong do gijang ni hurbata mase gari i rumah ni hasomanta sendiri harga do ibaik kita jana lang sembarangan hita membuang sampah mase anggo i gareja na ihatahon hita rumah ni nebata tapi hapung tumang do tanganta laho membuang sampah ta dingat kita ma songon hata ni raja Nebukadnesar bahasa nebatana itanda hita ay manebatana marguguh paturukon sigijang maruhur totu pardete hita ma 10 tahun
ulang sopat na bata napaturukon gijang ni uhurta halani ay maningon hita sandiri maparlobe napaturuh uhurta ilobe-lobe ni bata anggo hita parlobe napaturuh uhurta totu langbe iuhum na bata hita songon rabaja Nebukadnesar bani panorang ijia jana anggo ipaturuh kita uhurta jana sirsir homani hita mambalosi hatani nebata jana rahita mardalan ibagas dalan adop tinotap konni pasu-pasu ni nebatama namangguki parguluhanta dame nahumbay nebatama namangguki hauhuronta jana ibagas malas nihur apa pasu-pasu na humbani ne bata ay mahumani hita mandalani guluta siganu pari jana porini pesipata idok pak kon hita bagi hamaholon ibagas parguluhan taon halani ibagas turuh niuhur do hita mandok pak kon hagadupan ay ne batasan diri ma nama pargui hita ne batasan diri ma na mangapiti hita jana na batasan diri ma na manlinggumi hita ibagas lingguman ni holong ni natar sulurin amin martonggo mahita puji-pujian terima kasih tongon isombah kon hanami bani panisemu huban nami sogoton Tuhan ajari hama hanami ase songon cuak-cuak muin tongon Bapa ipuji janga ipasangap hanami maham badiganupan dear layakmu rosi pitur ni dalanmu nadop ipatalar ham huban nami izin ma tongon hanami marhobas izin ma homa tongon hanami mangidangi ham rosi mandalani guluh nami siganup ari ibagas dalan napitor napi na tuduhmu huban nami dalan sidalon nami da subani hasonangan napi nasir-sirmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalama nami rapakon tonggo namion amin. Bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ando harma saganjang niarion tetap matene lambin mangahap kita anggo nebata ipagijang do naturuh maruhur jana ipaturuh nagijang maruhur totu pilihanta ibagas goluta mandok pakon atap ahape ibagas golutaon asi tetap mahita ibagas turuh niuhur tandani malas tongon uhurta mardalan ibagas hapitoron ni nebata. Shalom.